ne tuna an leader of opposition ulal chan da maral te so mangu bu deputy speaker kalome hei kabula kadingla mai thu thina I thu sang chau dai mai ngai om hle mai kan ti ma sadua hei toy te hianin amut thu lo na tan hianin fiam thu te kan lo tho dun zeu sewan neri manglovin mo le hei voina kan minister te pani puke sab danga le tu than sang ate demand kan an soi do na nia awaya han lu chil vek don chon hun hi man ri a lo ma wangin tlem chon ka thoyanga department pathum vela mo han lu deu khet kan du dewa nemin pia khanin inleng zirlai pakhati kan ya politics along ai ven ve viau maya minister demand sang te kha an lo thira voina kan soi tur te kan soi howa pu la than sanga chanvo hi vatlem big ve poisa hi ti kha bin zota khati te chim han kalok en lova ei voina hian department palia hian vaibel che za som ko paruk kanya puke sab da vaibel che sang khan jani somsari pali ale druk zet zot kha lo nia a chu ta chu kan ngai tuana han om sun som se kan duwa hei ama sabera chuanin demand number som thum le pathum na land resources soil and water conservation hi kan soidua tun sang ni som ni pali som ni le panga bi ka hi chuan seng loi zakwa som nga pathum point pathum panga in poisa pek bel ania he hian thil tam tak en tir tur le malak antum len yang a lan be sa hian hei ku wa te rubber te coffee te mun phialam a warzo ka kalpui min tum ania ati kha min ngai tu tel tira chu ti rual chuanin ngai tu na pakhat kal chu heng thai chili leitur kan han ti ku wa ai eng marcha mun phia kat kan ti te hi mun phia hi soil hian ali zel don nge khami agriculture noya marketing board lama khanin adot le financial athara hian tu zo kin nge lei don ti hi karil ruwa zona alian khop maya kan soil water conservation minister khanin anni hianin mun phia big hi an keng zel don mti hi min han chang se kan duwa tin mania kan dis kha sa mun phia kan soi zinga fiam thu te po kan tho le ka kan house leader in mania min han ti hlim devin kan leve kan po kan ti big chong hne mole aron tia a mai ro chu voinia zoram puma mun phia ching tu te an mang anga an chapa kan soya gan govnorin ni som pathum thasom pani sang ni som ni pathuma athu soya tun sarkar financial year to ma hian kan le sak do ne ka sarkar nge hian le do ne ti asoya chumia chon vaibel che za le som thai thar le na tur po da thap khani boxia ni som ni zet tuna hianin ala oma hemi chung hianin la le na thei da chan so mani soil and water conservation minister achang tu nge idam lo te dam to boka hemi hun chung hianin kho enga moza ta hi chon kan le theya kan village council te kaltlang po in kan lei to che lo ni po in da troi chemei tur te po hi han compensate dan te mo tin a khal to chun man tlom em uchwak taka khal ho te hi price support han pe don po in a poisa po kan ne ya kun na thok tu te hemi hian ingai sakrang ramang chu kan in cha sarkar tu kan in zor lai khan research base in kim kan tia engkim hi atam na mualte aleina turte aleitu turte po kan nei sa victo ready made SDRF kan nei ni intia in sarkar ta chenga shalna turte tunge le yang ti te exange kan nei ti po in shele mangsi lo yan research base ma kan la in ti thil tam tak po hi min ti ring hel dewa voine hian kan sarkarin vaibel che zale som kan nei sarkar masa ACDP family oriented ta kan da achanga thai thar ina ta kan da hian mun phia hi khonga in min lei sakram teu ti in kan in nge na tin ka zo na ha da chu he kum thar local chautura mun phia mun ten wat lenga tu anga han tianga
mun phia hi Mizoram thar hi sarkar hian leivek kan tum donem leivek kan in tiam hlei nem kan ti don nge sal thei tu na piang te lei na tur hi in ngai tu pui donem tia kha kun na thok tu te hian sarkar arin na an ha lo chuan sarkar en rin hel tat chuan kan ram economy in ator dona wangin tu na hun rei lo te experience an ne ya hian kun na thok tu te an hoi haya an chapa sarkar hian assurance kan pe thei donem ti hi abikin demand number som thum le pathum na khate kha kan lut lokani tin so thing te ai eng te barcha te po kha is subject chen ni lo point atlang puya sarkar in kan tum dana kha kan ministry bin fil thei chuan kalom le ang demand number som thum le parukna environment forest climate change kha hei kubin kan budget a hianin cheng loi sang ni za som pakua 0.05 in an claima enge ni chan yang o katia kan sum mu tur sarkar kum kal hai ain a claim kata alela ma chuan forest a hian kan forest minister kalta khan zaika hnuai age khoi berge ka cheng talova project lian pui mai siam an neya aron min don ning ka khia chung te wang chuanin kan finance lampang hianin suman nga don tho ve ti in an ni hi helama hian hundanga manatan in pot nge ka khelova engpo ni seng forest department hi department poimo takania mizo mi puitele forest department kan in lai chin dana hi zir uluk anga in ka khia mi puiten forest department tangkai na te poimo na te kan environment tan kan tui na tan mihring nun tinwam tu thil tam tak an ti lam ai ma hian kan ram wak min han man chin te thing zai kan lak min han man te thil dang enga bo kan ti hi at sezong negative approach hi mizo society kan nga hlein ka khia helai hian enga mo en tur omin ka khia a forest department a thok ngei te po om zenaya hemia hianin mi puiden thoho na tha kan forest policy program kan kalpui da tura hian kan NGO animo kan village council te ne mo thoho da tha nen kan ti lo chuan in ebna khwa in ebna veng atam so thop mai chung pialama chuanin development project sarkar department ina siam tam taka kan kalpui to nuwa forest clearance nei lo wangte objection thil danga wang har sana kan ne hian public indicative approach si appe in ka khia chung song song a chuan forest department thok tu te po hianin akong ol samjok ngai to fo department dang ne coordination a po kong ol sam in ngai to pui turing ka khia chuti rual chuan chomhalama khan kan member pakhat khan a soi to a sarkar department eng po development work thok tur forest kai noi ti chezonga phala tur hi chuanin project kan siam ma in forest department nodal department tembo akai noi turte atanga NOC felzo clearance sei kan nei lok hi atul ti asoya kha kan ngai poimo thain ka thekop maya department dang zong zong hen kong a pen kan chief minister house leader ngai po hianin thu chua mu mal tak department tina hian pele thei se thain ka khia enga mo kan tia kan talpuya aram area mi puiten kan bu kha le ema forest atangin objection lo oma khami approach a khami puhian forest department kan hudan poi adiglo pha thei fo thena wangin heng konga hianin public education po hi kan ti that atul he in ka khia ani adot le chuan demand number somthum le panga fishery sa hian anni hi hei nuai somli panga point pariat pali in an punglo maya alom om khapin ka khia potential area kan le ang chun te han develop po atula chunga chuan fish farmer te handu sakunga hian abik takin sangat so mantlom zok subsidize hian niang hara pek hi tul khapin ka khia tin mizo sanga hul tam tak hian so pe mumal lawa han ti hi kan shat lu tuk boka heng konga hian public awareness thazok te mumal zok te hi fisheries department hian kan pek a thain ka khia tin sanga chi tha hachari tha a hian mizo rama tanga thar om thei chuan du tu sam state po chang kan da ladon ani po in sanga chi thane hi kan fish farmer te kan pek na tur ta na kan fisheries minister hian uluk takin ngai tu na min lo man pui ka duani sericulture khan kumina hian cheng noi somnga point pakhat panga in an kan hiama ei po hi ashal na omsa market thiat sa silk engkim a product hi omani ti omsia enga tinge mizoram hian sericulture malang na hi a arzonga thanviau lo o ti ka ngai tu ani market a buai reng lo hi
helai hian enge kan mutan ti hi uluk zo ka research wing te po kan dei thin boka kan research wing te hian sericulture potential area kan dei that le ascope thasi voin nia kan sericulture hi lian zo ka inzal phartura mutan om fo hi enge ti hi kan ngai tua a thain ka khia kan thar ang hi anong ngai si lo hi helai hian uluk takin ngai tua na man tul ka ti ani le demand number assembly le parukna UDNPA puke sabdanga chanlam kha kan lut vele dua hei UDNPA sum claim na hi cheng nuai lir sing hi sang khat zakwa somnga paruk point pani in sarkar kum kallai ain kum thare claim doi mai hi hei enge ni smart city le project thil danga wanga kal ani bai thel kila kan ministerin min han khil fia se thain ka khia budget bu haden mai hi chon heti ma kan kho pui le che vel han cheina turte kan saptam te cheina tur kan nodal department ber heti tak maya tan yam mai hianin zona lian deu mai min pe a tin an ma ni noya urban local bodies local council kan ti te AMC LMC kan ti te kan na ya heng thuam chak man changkai ko ha hian kan sarkar puna ti mek rualin heng ho hi power decentralize an mani kan man changkai po le kan sarkar tan po kan ram tan po a thadon ka heda wangin chung te kuta chuan an ti tur an mo phut tam zo rin ngam engkim kan ti hi tha in ka hria chu toy te in kan soitel du ania abik takin aizol kho pui hi kan dar thalang ania kho pui district dang le mun dang min lo thik lo ta sen aizol beautification kan ti hi mizo nam zong tan kan Jerusalem ania aizol kho pui chei mo hi smart city hoi hian tu na hian project tam tak in siam to a karil ro zo da le thil a ti them ti kan UDNP minister kan zo du chu kho pui hun ra han thirila in chung rang ba tui ek na sa em te in rong noi lo tam em mai te hi rong tun ma deuh khan green aizol ti lai khan rong hring man tlo malak turang te kha a oma in chung rong han hoi tir te a hring mo sel ni mo eng rong po ni seng rang va tui ek thep thup om treu mai te bang plaster lo bo rong hoi mu mal lo thim deuh bul mai om te hi rong te po hi aizol beautification aizol smart city project hoi chang hian chu tiang te chu kan budget nei ang chun tang hian siam ta ila local council te le kongdang kan AMC te nen chang rualin henga hianin rong kan in hoi tiri kan ram mel kan nam mel ani wangin aizol smart akha tuling ka hria na china khan purin tuang asailo dampabial tu khan asai to a kan khopui chung hun tam taka wer na sa em la inzam telephone po hi om to mu mal lo tam tak hi la li lo atama cable TV ni mo enga mo tam lu tuk la om po hi ti fel tul tak oma tun haya department UDNPA chu nilbing ka hria electricity department nge ni mi pui van tlang kal kong bula electric ban phun tharna aizol ka pui chu atam khop maya chunga chon van tlang kong footpath bulvel lai khwar chei that le ran lo atamang reng khop maya kan khop pui chung atim ma so na turani rual hianin coordination thazok le achor tu mi puite har sada siam lo theyang bera helai hi kan om atul katia chu kan soitel du ni tin hei aizola zodin cinema hall thin kan ti akhan sarkar ma sama sale lama mun thadu mai kan leya multi-car parking atana kan ti do na changkang takin ti oma so ri na in zo ahar to khop maya so tikang he zo thei tura agreement kan nei ni so lai so mumal zo ka changkang zo ka parking po siam tum ania khovel hundang an tiang do lekin so lai so engkima kan pun khom tamna ania traffic tizam tulian ani boka wangin so lai so min soi sak thei chuanin a thale in kan ringa tin chu lo le chuanin demand number som thumna disaster management a khanin chiat tok chan pui chung changa sum le pai kan pek te amuang khop maya cheng noi zani le somria tin hei ti claim an ni po hi abi takin ka ngai poi mo chu thil dang hi chu disaster response force te kan na ya anti thatho khata central way mai ten kan thokhowa tuitla an omni ko hen tuitla
luna an man tur enge ma thuam hi kan nei amo kan ti hi kan biara tui han tla an om ni khwa hian man tur hi an wang khop maya tin sai rang tlang wa tlom mai tu kan ko le ngot chi da ni tui tla zon na kul man ruwa te hi abik takin ti tuling ka hria ting kang mei alo chuak pala hela hianin fire hydrant PhD minister ma sa pu so tin tlok minister lai khanin kho chung tui point sang sang a hian fire hydrant thi an siama emergency man tur kang thel na tur tan man ni loka kan thia danin veng pakhat in kanga fire hydrant takin tuin la don tui omlo an tiani coordination thazok kan kala hela hian emergency chiat tok disaster om ni khwa hela hian kan kal anga in ka hria ti kha kan sei du ni pu deputy speaker claim kala soi le angai de tlat maya kan thut dun kha an soi le la point atam to lo khi minute re lo te khen ka zawang demand number som parukna alian thamayan kan lut ange hela hi serious de wa soi du te kan e wangin abik takin hei nam ta na poi moni cheng noi sang thum ja thum sam sari pakwa point pakwa panga in home department hi apunga hela hian soi kan du a oma voina pok kan soi to kha kan police force te thuam chak hi law and order ken na konga po apoi mo khop maya vo innia an quarter te an vehicle te selu tukhian police za omna ti borbang to in ka hria helai konga hian khalai kha kan soi duwa to ti lo kan police te fitness a hi kan home minister po in chong ka mang fowa police en reng po a mi pui te thi thamuang lo tok om mel an om nuala tin taksa thau luduk te po ompal thenia heng konga hian force te mi pui te thamuan tu tur hi mumal zo kha kan enkol tha in ka hria tin police transfer posting chungchanga te promotion chungchanga te eng ma soi neu tam tak om heng konga po hianin mishing tamania education le police chu kan ti thavio mo kan ti la hian enga moi chu om fo thina amai ro chu uluk zo ka ngai tu ngai ni ku va phur ti top tura kan tumle na sataka kan aw la sarkar ma sa po min ti mual pho tu ku va smuggling kal thina kha in ti thavio do na mo kan ti atop lei theilowa political trong kam group a then khata phei chuanin ruling life party worker stem mo ho tu te mo hi adin rolem mi ti ngai tu na om khopin ngai tu diklo mi puimin pelek le khani helai chu kan chan rual taksi se trolling ka hria kan home minister hi helai a hian changle zo se ti in kan fui duani point pani chia pu speaker ka soi to ang chumi chu pakhat na chu thil kalak serious de mai kan home minister kan senior kumale engkima experience nei ni amai ro chu home minister ani anga na chira kan member ten thanem ngai soi to kha he house kan tong kama hi film kuraba tool empty soidu ka nei ni pakhat na chuan kar ma sa loka champhai zel chungchang a soi kha champhai zel that lo te a hung na rangwa kan manga a thalo le ti changtun a tul na khan house a mi puitam tak ena zel tang ten polai khopa zana ten lan over rima alo hovele mai zela ti kha home minister in house a meu soi tan chan poi ka ti hle mai voina hen thutluan tling soi tham la in tha thung nge ni ka hello ni chung chu in lo hung ton chon in hung to thu te zel ta kan suak thei to lo ti te kan soi lo chuan champhai le chevel tai mi puitam tak an mang anga telephone call te po ngam dong ani tual tha case murder case te pong sual case tang ten oma an du dot suak thei anga om khan mi pui an thamuang lo chu chu home minister thu soi tan chu kha chu kan ping to thil om dan kan soi ani iti thei ni chon kha atul ka ti ni adon le pakhat last point tur chu mania cheng nuai zathum 3 crore chungchanga kan u naw Myanmar ral tlante chom dong na tur central atangin sum a het po mu mallo kan chief minister ma sa pu zoram thangan prime minister zugdila kan u na ral tlante en kol nan anti humanitarian ground na adik tak chong sarkarin refugee apom miaw lo wangin en kol aharani chumi ta na poisa adon pe kha aman na pakhat ma sarkara faila omlo ti ihan soi kha poi khop mai chu ilo en du chuan number z 20011/2/2021 das DTE DNM and R a omani chumi chon district zong allocation pek dan zong te heng kan una ral tlan te
chan pui na turata na sum le pa hi pe ka ni ti zong zong eng kim a in zia ka chu dik du tik besal tan he na khanin for providing financial assistance to refugees from Myanmar tiani 7 January sang ni le som ni le panian ya khatiang ang nam isu thil poimo lutuk kan u naute party zong zong NGO zong ko kham ne na kan chan ho na kan chan pui me ka sum kal kong bo ang the theile ming moi lo thei kha apoi ka tia khala ka thuzik tlok min soi sakram la ka du khop mai chumi ni lo chuanin mi ten kal zel tura sarkar ma sa khan khang sum te khan ti ching pen mi le ti ngai tu dan manga khang mang zong zong ka kan district collector te kal tangin kan NGO te den mang veka engkim order sarkar sangsad order sia khang kha khongai takin thudik tluan tling bin soi sak kadu tak meuni department dang po soi chak vio maila deputy speaker kan ti top don tonga kan minister te pani demand an puke sab danga demand le pula than sanga demand te hi ani anga athen na tur muala lok tak zenaya tho pui manani thena turin du sakna nen lom takin pas karon rot puye kalome chu dun baka kanin du sak du undo ni wale tu na kan house leader tu sai tu no so mo Deputy Speaker, kan Minister ten chiang zokin ang kimaron soidona chipchiara thil kalo soi trul lovanga demand number 16 home ahian tlem han soi ka du chu e kan zel din mun hi an tot ma tina hung na te chia a building te a che vet to chu kan vei ma wangin zel district zel paruk aizol lunglei champai scholarship serchip le ma mitte reconstruction atan hian crore somnga le panga saski atangin tu nai mai ni thum le ka khan kan ruam mana hi min approve sak ngai po kan be se ya heng atang hian kan zel din mun hi a building te aziom chhoto kan be se ya samphai zel po kha khati heu huwa pop khan kan han ro chung khan isia kan home minister hian eng tinge pintak choma na ron soi turanga ilangin kang song kha thani khachung le khanin kan te feldwak dok thei bik lova amaro chu tran kan lani tin placement chungchang thuwa sarkarin a local puidana felhlel awma elaya agency kan nei te hi an sual ponilo a form a khan outside Mizoram ti kha atil tlata outside Mizoram chuan khovel puma huwa ve tlatani chuwang chuan khami mang khan India rama na thok tur te po khan lo sponsor ve chuwangin India sarkar immigration atangin license an nei turani ti te kha ami malin an lo khresi lawa sarkar in a ril box si lawa ti chuan chu mi hrelo chuan an lo thon chuak ve ti chuan har san na te lo oma central sarkar tanga license nei lo an ni te riat chu alo ni case te register lo ngai te hiala chu tiang chuan ya wangin hi tumreng a thil sual ti anga kanin pu vak tur po ani lova in riat thiam na nen kalpui angai viawa amaro chu arang thayang pera kan ram atanga ram danga na thok tu tir chuak tu te hian state sarkar le central sarkar noya dan engkim anzo kim thap thein tura kan kai roi kan ko mu angai ni dona hian mi then khat chuan India sarkar noya license an nei thap to chu tiang mangan thon chuak te ni kha chuan a thamai adang tam tak hi ero chuan an la hello de hian an mani in dap job tur ringot po ni lovin department te po hianin kan pui tur ani in karing ani ten tuna hian mun thena zela te tang mek te chan chuangai te an oma kei po miron phone thina
poisa chu ti zat kan pek chuan kan chuak thei to don han ti te an oma keima mi mal poisa po hian Nepal zela tang hi ngam zat ka khul chuak to ni tuna po pali an la omani tuna kwan khul chuak le ma ba chu tiang en kol tur chuan Mizos diaspora hi a department siam angai lova a sel siam mai la thang kan tia tuna hian buat saina a draft siam me kan oma chu chuan anon final huna mizo te khovel mun rang om ten har san na an to changa kan en kol dan tur le kan riat pui dan tur te elama tanga thon chu an ya kan thon chu dan tur te khang zong zong buai pui tu tur bik sel te tak te om chon tok maya chu arem chan na huna din tumin kan in buat sai me ka tin tu na hian India le Taiwan hianin labor mobilization agreement an siama India mi nuai khat an ma mo dona chu tun ma heta kan thon chua thin housemate mi ina ma thok mai tur ni lo lema na sang de lek agriculture ate industry ate chang chang thok tur khan ni a chu an ambassador local tenen khan kanin bia a anin central an lo Sri Lanka kainin external affairs minister kan lo ril bokanga mizo te bik ta na recruitment ron tur agency min siam sakse kan dua tuna central sarkar in agency a man lai hi chu local ma se kan that pui vak don in kan threlova chu bang chuan mizo te bik tan eng mozat Taiwan a te na sang zong le thazok an tho theina tur te kan ngai to me ka tin UK lama sipai kan tran theina tur te Navy le Air Force kan tran theina tur te tin Germany at po nars kan thon chu thei dan tur te kan in bel hloma chung zong zong su a sel kan siam nuwa ol sam zokin an la chun zom thei tura kan ngai ani tin IR battalion kan din hi ngồi đó lúc ô sao lúc này Speaker, IR battalion kan din hi kan ramina kan ti sualian pui blunder ani in kafia andin don po khan din lo turin kan ngen trok ani he house a hiani IR battalion hi Mizoram ta ani lo kan tu nuai om pon ni lo do na muna central sarkar hian a deploy thea a deploy bok thin Mizoram po na deploy an ni poi nan sen so zong le an lo kan pek vek angai mi state te police tur kan tum ke bringot ani tu na hian a thak lu tuka amaro chu khati lai kan sarkar khan police la khan chak zeka police an mi te thun an chak zeka an tiluya ti su in lain chirang kan sumina thlina ni chuan Mizoram battalion state sarkar noi om tur idin zok angu kan tingoi ani ma sen tiluya tu na hian mi fa son ang kan ne en kol ang kan nia mi fa kan chom rengani tu na hian chu chuan ni an chunga thune na po kan nei tak lo ma ro chu kan ti top thei to si lova apoi khop maya pu amit san Mizoram battalion min pedom ti la chu lungpui chunga chen kol thei ngilang mai nia re wang mai box nia vacancy sang li lai om hi rap thak ke han ti po khan rap thak ke kan ro chun hi rap thak ani po speaker chu ni mai ten kan police te hian thamon om lo an en reng po hian thlan ti muang lo an fit lo ti na ni berang chu tu te lak ne moni le Kut vung berbur keveng bur vung berbur kan PS awatan po kan du lo tur an la zirtir tu an fa te zirtir tu atan an du hau lo tur an no lo treu bok eng zong hi kan chomani chu wang chuanin apoi khop mai kan police tam tak hi an fit lo phat thu om lo dik tak chuan training an kal point kan minister te PSO then khat chu zan khat chian riak
aming chu ka soi lawang an hong le training ti mi lo certificate zukla amule chu tiang te su minister ten kan ti du chung chuan kan police te fit thei don em ni chu ani ten ILP chung changa hian Prime Minister le Home Minister tenena kanin biak khan biometric identification Myanmar is refuses tan titura min ti chum khan a subject ki kan dai wat ve a West Bengal te Assam ten Bangladesh atanga illegal migrant ho an lo dang zo si lova chu chuan on po chowa Mizoram an omani Mizoram kia Hindu chu noksak tham kan nei lo Muslim an tam lu tuk to ti thui ka soi ni dik cha chuan an beng a ver khop mai heng kan Myanmar refugee te chu ram aboi lo huna hole mai turani temporary phenomenon ani kan rama namdang lo lut te hi an kut ni khwate kan lam mual an khat to ni chu wang chuan hei zo ki kan problem ani hemiatan hian identification ti min phal sakro atrul ne chuan biometric identification po min phal sakro tin kadila Prime Minister in proposal han thelu ro min tiani kan tumber chu ILP hiani ILP system thazok om thenan aponga puya ILP man vak kha arembing lowa reasonable restriction noya mang tur kan nia unreasonable kan man chuan kota min king se kan tladon ani min king zau to le nga so wang chuan in ILP tu na kan man ang nilo tun lai thiam na manga mobile atang te po han check mai thei tur design thiam kan omem biometric identification pui nilo deu si kan tia ti thiam farm kan ome tian oma chumi te chu kan indora lo tiru kan in tita in ka ria voina hian eng chen nge thlen ka soi thei chia lo ani chu tiang chuan in thazokin ti kan tum ani tin ratlan te chungchanga poisa pek khi hausa kan soi tawak maya tun ba khi chu soi to lovila a thain karinga a chan chu heng hi India sarkar hian hemi refugee protocol signatory ani lo wangin official in ratlan nei thiang tlat lo ani practical in ratlan an ni boxia poisa kan mamo kan dila min pek an hre chuang lowa sarkar ma sa po khalo pe ni ei secret fund ani ya etia soi vak tur hi ani lova kan soi lak loa kan soi tamai po a top na ni sen ka duwa hemi chungchang fan hi Prime Minister le Home Minister tenen po kani pon kan soi ho vet hovani khang kha min pe pelo ti lampang ka he hausa kan soi atrulo amai ro chu kan mamona an thria min tran puyan thelo ti chinero chu kan soyanga tin Assam rifle son chungchang a hian eng chia hinge Mizoram sarkar in ti ve tur kan la nei ti lo te kan la nei palem ti hi faila ka zo tir me ka official takin ka nen a alaron let lova amaro chu an chua san tur ram hi kan la ching fellow rim ani ve bokana tuna hian emi ram chunga ram nei zinga hianin mi som pathumin analesi anron sacrifice to sarkarin nei ro se boina le harsan ne siam katum lo ti te chung ko som pathum kan neya alo ma me ma chung ho le si chu cancel ani to chu tianga ti ve thailo so cost notice pek ngai somli le pakhat an oma chung mi de su pek ani to ten mi som lain kota an king sarkar an king bokani so wang chuan cabinet in tun trum sarkar thar hian an ngai tu eng pon ni se kan revenue minister hian elaya ko ta kalte so cost notice kan pek te ho te po hi le nga lo som sela thing pui lo in pui selangin ram le nam tan an tlom ngai na lo dil sela thatakin in bia selangin kan ram tan chuan surrender thean omnualanga ti kan be sia
chu kan mabak ani chutia thataka kan indora hlomngai theilo an la omani chuan sarkar chuan athunei chu amang mai tura kan ngai chung te po chu chinfel ngai phot ani ve bok ani ten pu speaker kan kheto thomai theya voin tlai hian citizenship amendment act kha rules voin tlai tang hian enforce tur alo ni ta ti chuan emi chungchanga hian kan lungrual viava mizote min example lo ni seng mizoram po na mizo nge te po tam takan oma kan missionary te po oma tin Christian namdang engamazat anom boka he dan hi India rama hian athalo ni kan do lo shrimani mizoramin exemption lo dili lo mu po nila apia lama hian kanunaw ten an tuar don tho chuwang chuan i do tlang ang kan ti ke ni lo do khan omzia vak anei lo Mizoram mipui ai oin MP Lok Sabha kan neya he bill an pas ni khan enge soi kha because of the gratitude that we are supporting this bill atiani kha Mizoram mipui zong in he bill hi kan support tinani tani kan ai o Lok Sabha ding khan a support miawa tichuan a support awang khan a support lo awang khan omzia chu anei lo mai thei amai ro chu ama andin na nen ero chuan ai nang lo talutuk ero kha chuan kan mizo tere ru chu tinavek ani ti chuan kha dang kha pas alo ni ta ti chuanin tuna chuanin voin tlai tangin man alo ni don ta amai ro chu keimani ram chung shrimai chuan kan lo phok lek vak na tur aom lova British Sarkar Khan Bengal Eastern Frontier Regulation 1871 kha min lo siam sak ani arei to khop mai chu BEFR 1871 kan ti mai thina alam to in chu ta chuan emi section 7 a hian pu speaker rem ti nain kan chiaranga azia kisin khopa It shall not be lawful for any British subject or other person not being a native of the district comprised in the preamble of the regulation to acquire any interest in land or the product of land beyond the said inner line without the sanction of the local government or such officer as the local government shall appoint in this behalf, any interest so acquired may be dealt with as the local government or its said officer shall direct. The local government may also, by notification in the Gazette, in the Calcutta Gazette, extend the prohibition contained in this section to any class of persons natives of the said district and may from time to time in like manner conceal or vary such extension alo ti diama ti chuan he dan mang hianin kan him ani British hunlai tangkhan marwari ten min exploit emo min assimilate mailo emo atan khan kan ram chunga underground emo overground resources atil du reng sumdon nan man Palovani. So may nilawa an mani khan kan rama property right an nilawa in mun loram an nei theimia lovani. Eng pasma an nei thelo. Huan pon nei thelo. So tiang chuania amaro juste sarkarin neiro setia pek te chavin nei theni. India law independent khan adaptation of laws mangin hedan hi manzui ania Chin Hills area, Chin Hills Regulation Act ka Burma in anadop zui mai boka. Kainin hei kan changve thunga. Chin Hills Regulation katsu kainia chuan man ani to lova. This one voin thleng hian hei kan nei ta ni. Alo thakop maya hei min veng him ta ze la kha khanin. Kami asara khan tuna hianin hedan hian exemption min peta this one in
hetiang hianin himna kan lo nei ve thei ta a tunan hianin hemi Citizenship Amendment Act 2019 kan en chuan section 3 subsection 4 a hian Speaker Ripalnain kan kuat anga. Nothing in this section shall apply to tribal areas of Assam, Meghalaya, Mizoram or Tripura as included in the 6th schedule to the Constitution and the areas covered under the inner line notified under the Bengali Strand Frontier Regulation 1873 at Itani. On China Khan 1871 think kasoy suala katsu no correct sakselangin. This one he Citizenship Amendment hi kantan man ani vedon lova Mizoram atsuan man andon lova tiang hen fel takin adana po hianin exemption ni pekin kan ani a rules lamero ichu kan lamuman lova tichuan engpo ni se ani zo to a ke ni kan ram chunga man ani don chuang lova chuwang chuan hi chu ti vak ngai na om chuang lova kan local to dan le thil kal to te po soi atrul to lova ani nain minnang ching to a tun den huna hian kan ding ta ani kan du thu sam ero chu ani lem lo le ti kha remai ilangin atha in karinga ti chuan heng ILR kan ti in a land regulation kan ne na nuaya ILP pek theina te po hi kan la nei chun zom zel don ani engma boina le har san nai ro chu kan nei pha don lo ti kha kan soi du ani ten demand som thum le paruk na hian environment and forest na hian kan hriat angin district council huna kan riverine reserve forest le roadside reserve forest kan nei kha Gauhati High Court in Mingkua sak to a tichuan forest ram ani talo vek maya kan luidung te kha sarkar ma sa khan tiang chuan a thalowang ti in Protection of Rivers Act alo pasa khang ama adanina alo protect zongsong ba kha luidang atula piang ti bel thaina te restricted areas yam thaina te aom thapa tichuan voina hianin Protection of Rivers Act thatak kan neya chumi mang chuan khang area kha kan sarkar hian ahum hal ta zelani ama chuan khang kan luidung tha zongsong ram kha Delhi in achunga thuaron neya voinai ro chuan mizo fa tengai kan ram leilung chunga hedan mang hian thu kan nei ve thung ta ni chuwangin ke ka ngai dan fo chuan kan ram chin chang po khave tak lo Delhi atanga thu he la ya kan ram chunga kan ram area zau tak chunga thu nei na kan pe kai chuan mi pui te thlan thlin ngei helai tual chunga kan hroi tu te na kan ram chunga thuan nei hi him zo khang ti hi karinga chuwangin kha Protection of Rivers Act kha tuna hian a nodal department siam fel alani lova a rules po siam alani lova Council of Minister meeting le lom tura tu department in nge changdon ti kan ngai to fel don so ani ti chuanin abak zong khameluidung ina huam lo zong kha the Mizoram Forest Act tuna duan me khianin aron tuam ve thung dona chumina huap lo zong su revenue ram ani ve thung don ani tiang chuanin kan ram hi chi thum velin kan in eng lo dona ta chuanin ni china rotna lo om kha kong si ra hian engemo chen hi huan emo lo emo kan nei don point iwat thleng lo tengu kong hi chu kong chaklam le kong thanglama hian reserve isiam tiang ti rot dan kha athale in ka ria department te point lo chin chia ta selangin kong ko chaklam le kong thanglam lam engemo za chin hi chu huan ani point in petel lovila lo ani point ron wat chuak lo sela kha ram ngo in daila sam angai don lova athel mai dona amin turte aveng dona adai lim don boka sigle sa aveng him don boka kanro tui thlengin atipung don ni ten hemi kalkonga hian herse te hi kan state tree ania han phun vek mai thei nge lang chuanin
amoy do na her sekut te po kan lamang du mai the ni khatiang khania wangin akong kam te po hi enge kan phunang ti te po hi ngai to tel athale a kan tourism department tenen ngai to na lo seng tlang seng in athar viawin karinga tin mun phia hi nia kan soi le thina ka chhang to don lo voina chuan kan in chhang tam tok to ka soi du om chon chu post speaker kan pi le pu ten mun phia in vuak ki thil thiang lo ngai ni nu pui te vuak dan te pasal te vuak nan te fa te vuak nan te thiang reng lo ni so wang chuan mun phia hi in vuak nan man vak chi ni lo ti kha lo sei langin ten nakumai ting ti zel don ti po kha kan ho tu ten an la ngai tu mai tu ra ka nga ya kan ro na ni lem lo chuan ron in rol vak khatum lo mai sengin an la ngai tu fel ma yang ten kan sumatlem hi kan tile thina adika amar chuanga tinge kan sumatlem kumdang atlu aphak ta lo ti ai hi chuanin eng ti jiange kumdang phasilo kumdang ayal sumpu claim box si lebat claim box si suti sunga plan out le hi kummasa ay tamin da tlat theile ti te min zom zok takania kalam kha min zot lat lo zel maya so wang chuan kan budget chunga mi kher hi chen kan tumlo hei tuna po man ni ka soya disaster management noya fire and emergency lama cross om li chu min lo boxik maya ti khan ka kan budget ta tel kher lo na kina revise estimate a de son laron lang ma na indian pa hian tuna kan finance minister in chin lop khanin min ron tia khai cross om ni panga pek tu cha kan nia anti fel thua se zani na nge nak tu ka election an puang mai thia zaina anon thon thlang man chuanin ka lo peng se ron tile maya ti chuanin an han buai puya kan official ten crore som ni panga po voina hian kan dong le mai don ni in kan in fria a chu tiang chuan unit mall te po kha crore za le som ni le pasari ania assign to tur minister khazina wangin le sign man lova zaina chuan sign to kan bei se ni chu ania tun pathian ya khan presbyterian ko khan chuan ring lo mi te he pathian ya mi te tran pui turin man ro man thim ti kha kan zirani babylon sarkar ne tu persia lal kura chuan zuda te tan poisa apetru aba zeta tangin saltang chuan tur khan tia chung te po chu kan rilwa hian aom Delhi sarkar hi pathianin kan trong trai na chan na tan min man sak mek po ani mai thei ani ten demand somni le pakhat na hian nung beratan kan soyanga hey muga culture hi athakop maya aman po towa ngai lu maya ma se si ta kan buai ni asit hi an mamosat kan farmer te hi kan pe thei lova maro chu central seal board lama muga chi siam na mun tur p3 station Mizoram aminon da sakvero kantia chu min phal saka min pompui to a chuan achi siam na tur kan nei dona muga project he kalpui turin kan departmental ma anlo la diama ti chuan february ni ruk akhan tenzola a hon na hun min hon tira kan vakala ta chuan central seal board atangan ho tu pa local kha kan hanin bia alo thae maya ti chuanin emia ta na poisa ngai kan dil swak zowang em tia a department na anlo ngai tu ro thin kha kan han soya mi pui ma kha hemi chumi cholkar la chuan vaibel se sari point bial paruk min pe ngal tur thua puanga min pe fel to ani hei hi ti chuan awa hian vaibel se som pathum point pathum pakwa muga project atan hian min pedon ani kan lom khop mai ti chuan asit lama po kan boilo zui ve to tura kan ngaya tin ko kun ret hi ti san atra in country tuna hianin a ret hi a sang a oma abc ten an then hloma
กันเท่านะมันเตหันไงตัวเฮียนกันฟาร์มเมอร์เตเนี่ยนะกันเลยนะฮีที่สารสักไทยนินกันเสียDepartmentalอันที่สารสักไทยชินอมอันนั้นรอน propose ตัวละไงลังอินที่สุกันที่สร้างเงี้ยยังตัวนั้นยังกันเล็บลัดอันนี้สุรการและ Department กันหลอกกันตุ้มลงเล็บเสียไม้ส่วนกันมีแต่นั้นฟัลนเรตที่สานะอันอิบเตอปอยสาลูตำขักันดูซอกอันนี้ ส่วนบางส่วนนินกันที่พุ่งโดนะปังอังคอยให้ตัวมาส่งอินอัลลอกซอกโดนะเต็นให้อากกุนอัตระได้เรกะลาซายหันเสียมาหันรวมงานไม่เทนคอลเตเตเฮโลมานิเดลียคานินกันเอ็นาเอ็กซิบิชันคานินก็อดขบไม่เอาวิดีโอนี่ท่าที่กันละให้ตากันจอตากันไดเรกตัวเต็นกันในเวรก็รอมันเราเตียอารมณ์อมกันที่ขบไม่สองบอลที่พวกเขาเราอลโตอากกูในจังคันละใจก็ช่วงนั้นไม่นี่สุดอย่างที่ชื่ออันเราเสียมเทียมตัวเต็นปังอังกุลช่วงอะไรหรือว่าถ้าขัดช่วงนี้นะก็กูนมันเนี่ยทารังมันนี่ทารังให้กันมาโมเนี่ยมิโซมีปุยเทียนินตินเชลวินาดาเร่งเทียนี่กลุ่มละมาเราทาร์ซาตัวน่ะอันละดาถัดโปฮีมาทริกต้นขัดเล่ปอินเรียดอันละดาชาอันนั้นดีหวยนี่เลยตานอันนั้นหวยเดียวเนี่ยนักสลานที่อันละดาอันละเค้กเดียวนี่ว่าไหมกัน Department เขาตัวเทียนินตินมุทิปังอัง agriculture กันตีเตโปฮีอัชกบมายาอัทารังะจูบากะอะไรใจไอ้ไม่อากกุนข้าเอียอันสัลนสานี่นี่ควายโนตกันดูฮีขัดยังชีขานิยาอัชันปาอินขัดยังขานินอันติโลวะอันสัลเจ้ามายาอากกุนขานินมินันดูมาจงแต่พอส่วนไซด์อินคัมชัตักอาเซียมฮาลอันนี้อัตอบนะเบราชวนมัลเบอรี่ฮีเสรีเอโคทัวริซึมินอาเซียมเทียทัวริซึมกันหีบนะตัวตานาปอยโมตักไม่อันนี้อะคอนเซปต์เปเปอร์เตโปเอนิสิยาเทลูโตอันนี้กันสุรการเฮียน priority list กันทั้งอันนี้ส่วนบางส่วนให้พอฮีปอยซา local เรื่อง priority list กันหันด่าง funding ให้กันหูเล่ไม่กันอินริงสุดที่นี้ส่วน tourist department เนี่ยกัน agriculture ที่จังทางอินอากกุนลำริงดนี่ละวิน tourism development พอกันมันไทยอารินอันนี้ที่ส่วนกัน minister เตดิมานปนิฮีลุงรัวตะกะกัน pass เลยไทยกับเบสเซ่กันล้อม